I pozdrav braćo i dobrodošli u novi klip. Danas pokazat ću vam ljudi kako da optimizujete svoj Fortnite i kako da dobijete više FPS-a u Fortniteu. Tako da prije početka klipa ostavite like, bacite sub, uključite zvono da ne biste nešto zanimljivo propustili i uživajte u ostatku klipa. Prvo ću vam ljudi pokazati razliku igrice na Performance mod i razliku igrice ljudi moji na DirectX 11. Tako da ću sad startat na DirectX 11 pa ćete vidjeti koliko imam FPS-a i kako mi se kreće igrica. Zatim ćemo uraditi postavke koje vi treba da uradite za slabije računare. Ljudi, pratite me u ostatku. Ok ljudi, ovo je DirectX 11 mod i ne može se ljudi porediti sa Performance modom pošto je ljudi igrica mnogo ljepša, igrica je u 3D-u. Ali morate ljudi imati u vidu da vam je manji FPS, tako da ljudi moji, ako želite da igrate na ljepšoj grafici Fortnite, tačnije da igrate na DirectX 11, ljudi moji, imat ćete dobru grafiku, ali ćete imati manji FPS i igrica će vam puno trošiti resurse na vašem računaru. Tako da ljudi, htio sam da vam pokažem razliku između DirectX 11 i Advanced mod koji ćemo sad postaviti zajedno. Tako da ljudi, sad ću vam pokazati postavke za Performance mod. Vi koji želite da igramo zajedno Forta možete me dodati, imate moje ime u opisu ovog klipa. Tako da ljudi moji, pažljivo gledajte sad postavke. Izađite ljudi iz Forta i vratite se ljudi na Home. Zatim otvorite ljudi moji postavke, idite Settings i ljudi moji spustite se dole gdje piše Rendering mode i vidjet ćete DirectX 11. Sve što treba ljudi da uradite da prebacite sa DirectX 11 na Performance beta. Idite ljudi dole Apply, idite Confirm i da bi se ova postavka sad primijenila, vidite da nije i dalje Performance, i dalje je 3D, tačnije DirectX 11. Morate zatvoriti Fortnite, konfirmat i ljudi moji opet uđite u Fortnite. Kada smo ljudi izabrali Performance beta, primijećite da postavke koje su bile na DirectX 11 više nisu iste. Tako da ljudi, sad me pratite pažljivo, izaberite identično iste postavke kao ja da biste imali više FPS u igrici i da bi vam igrica išla što bolje. Tako da ljudi, ovdje na View Distance možete ići ljudi far, tekstura ljudi možete staviti na high, low, to vam neće puno predstavljati pošto i onako je Performance mod, možete staviti low. Ovdje ovo sve isključite i meshes ljudi također stavite na low. Zatim spustite se dole ispod i ovdje stavite također off, show FPS ćemo ostaviti i ljudi moji, gledajte da mi je dole Performance beta. Da bi vam Performance beta ostao, ljudi, vidjeli ste malo prije kako smo morali, prvo smo izabrali Performance beta, zatim smo zatvorili igricu i ponovo je pokrenuli da bi nam se Performance beta aktivirao. Tako da ljudi, idite Apply i vratite se u Fortnite. Kao što vidite, grafika nije više ko što je bila na DirectX 11, pošto ljudi, ovo je, da kažemo, mod za slabije računare i za veći FPS. Tako da vidite i da manje troši, znači, resurse na vašem računaru nego što je trošio DirectX 11. Još samo ću da startam igricu da vam pokažem da sve radi kako treba i da je FPS puno veći nego što je bio. Kao što vidite, sad je loka na 120 FPS-a. I evo nas ljudi u Fortu, kao što vidite igrica nam ide puno brže, samo što je grafika malo drugačija. Ljudi, ovo je taj mod što smo pričali za slabije računare i za veći FPS. Tako da ljudi, nije neka velika razlika, može se ovako igrat, jedino ako ste sad ljubitelj baš užitka igrice da stavite 3D. Tako da trošit će vam puno više, morat ćete imati malo jači komp za to. Ali moj savjet ljudi, na Performance možete puno lakše igrati, igrica će vam biti puno brža i mislim puno lakše ćete se kretati u igrici. Kao što vidite, mnogo lakše igrat, grafika je malo drugačija, ali ljudi, gledamo to da napravimo da mogu i slabiji računari da igraju ovu igricu bez ikakvih problema. Tako da ljudi moji, hvala puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ostavite like i sub i podijelite ga ljudi moji sa vašim prijateljima. Mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao braćo.